MKZ es el cerebro de un sistema que cubre 1.104 kilómetros de la red foral de carreteras de Vizcaya, incluyendo 17 túneles y 210 kilómetros de autopistas y carreteras de alta capacidad. Este centro no está pensado solo para la red de carreteras que tenemos hoy, sino para la que vamos a tener en un futuro también. Una red con más infraestructuras, con más desplazamientos y con mayor complejidad tecnológica, con mucha más información. La renovación de MKZ nos prepara para poder seguir gestionando las carreteras desde la prioridad de la seguridad de las y los usuarios. Hemen, Bizkaiko errepide sarean gertatzen den edozein gorabehera detektatzen da. Istripuak, trafikoarentzako arrisku egoerak, gertaera meteorologiko kaltegarriak, edozein obra. Bizkaian, autoa edo autobusa hartzen dugun bakoitzean, errepideak egoera onean eta seguru egotea arduratzen diren profesionalek lan egiten daben zentroa da, hau, hementxe orantxe gagozena. MKZ ambizioz barritu dugu, helburu argi bategaz. Datozen eta gertatzen ari diren aldaketei hain zuzen be aurre hartzea. Trafikoa badakigu jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren hazkundearekin batera hasten dela. Azpiegitura barriak daukaguz martxan, ibilgailuari eta errepide adimendunari lotutako teknologia barriak egokitzen ari gara. Hori dena iristen ari da eta aurrea hartu deutzagu. Arazoak iritsi arte itxaron geinkean konponbideak bilatzeko, baina nahiago izan dugu konponbideak bilatzea eta emotea arazoak iritsi baino lehen.